Mulang Ialong kalapenliam dalai laar ya kadulong haka final Independence Day Cup Under 17 football tournament kabapenya da ka West Jaintia District Sports Association kabalong hakyang ng ba stadium ha kasnibaar. Ya kani ka tournament lapenlong ringkat ka jia trailang ka office u Deputy Commissioner West Jaintia Hills District ba District Sports Officer. Mulang Ialong ha kani ka jia kun kalatam syakmat tang hapo san minit balayat ka jia kun lingba ka kul kabala thep da usamit pali. Hadian kani ka kul ka dulong kalaya kunting e bat kani kalapin songshit yaki nongwan petkai bat ha ka minit ka ba arpusaw bat arpu henriu ka dulong kala thep argul kini ki kul la thep da ukensai kupar bare bat yo bahalang langstang. Mulang Ialong habala poi ha ka kalamit kala say ya kibut kibor banya kun bat kala yo thep sa shigol lingba uchari lang muli ha ka minit ka balai pusan. Da kani ka jia khat Mulang Ialong kalala ban kentiu ya ka rukom yali kai jongka bat kala nyom ya ka kut yali kai jong ka dulong bat ha ka minit ka bah henri pusaw kala yo ban pentam shigol lingba u nidaroi muli kabala biang pura ban khurya ka namjob. Kakusna man of the match bat ka player of the tournament kalalit siya unidaroy muli jong Mulang Ialong, ka best goalkeeper siya usay bor rimbay jong Mulang Ialong, bat ka top scorer ne ka jingyo buon goal kalit siya uripi o Syllad jong Hinyaw Wasa FC ubala tep henry goal haka ni ka lumpung yali kay. Ukong san bawan sakhi ya ka ni ka jingya kun final uday u MLA Jowai Wailat Miki Syllad haka jingya don lang u Deputy Commissioner West Jaintia Hills ba BS Solia kinongkit kam badakhat ka WJ DSA u DSO u Krobok Pasa bat kiway. Wow, you could lang. Yai kinong chong chong yung dari India waro. Wabi snok hilang yung gre langi. Nay benta wan rai kejingkel lah. Moy pun samai. Ya kani kejing lai loy. Wa kitai ki waring yuja yung i. Ki wadat ha da kejing yung ki. Da na Islam yung ki. Mhoy pun melingi, mhoy pun samai. Dengan ni form yo plang chibon kenting Henry sachisin ngakit pokit rian o mulai kenrat ukur ku gerdau ya keri yo i pada ni for na no rom ya ki riu kro yong kinong Ialong yong ka state yo i kamtam na do wo yang nang ba utirot sing wo pati kon sama na jing yero ko buron bu kro iki walang ba yo ki yoi imsuk imsan chomsuk chomsan ngani state bat kari dia pi jadi ni kenten yu khajak bat penar tri tim le na unity yo wa perform gi le hari hakani ke tournament ne ba sino penar tri tim na ban la pa chabi yu job tangwa kamu ongi hakati le on ka final m kinong job dan na unity yo bentu ti le ki daw m yu warat yu job di wajib lemos nyau seram Henry nang yai stretch tomso nang stretch tomso dua rem lemos nyau yamrem nang yai stretch tom kami to kajing sedang doni dan cemat kete kesni kerta dani kete opportunities to dangmur hati ni kisni kudawan dan ini kete yu kerja nae tu play pi such is happy Independence Day to one and all kuda shibor chizan Hakani ka jo kasni lapan ko buram ya ki player under 14 ka RC Evening School Mitmin Tudu ka Lahduh jong usnam arhajar arpuar ka HK Singh Memorial Secondary School kan mi ikhmat ya ka jilla sya ka limpung Subroto Cup ha Bengaluru menta ka kenti lapan ko buram ru ya u Alexander Lingdo nong ya kunkti u Givenson Shooting u khana ka North Liberty Higher Secondary School u balasha jet ha ka Bengaluru FC Football Academy lingba ka Grassroots Player Advanced Center kinong yali ka athletic ka West Jaintia Hills kibala yo khur ya ka overall champion na ka state level athletic meet.
TikTok. Ready? One, two, TikTok again, no?